nari kumwe na Perezida wa Repubulika i New York ubwo Perezida Emmanuel Macron yamwakiraga ndetse baganiye kuri ibibazo kuko kuva ku munsi wa mbere w'iyi ntambara impamvu nyamukuru ituma dufata iya mbere ni ukureba uburyo twarinda abaturage bacu kandi tukamenya uko tubaha ubufasha bukwiye. Iyi gahunda yatekerejwe na Perezida Emmanuel Macron ni ukugira ngo yunganire izindi. I Washington twibanda ku kibazo cy'umutekano mu rwego rw'imibanire hagati ya Kongo n'u Rwanda. I Doha ho tuvugana n'imitwe yitwaje intwaro ifatanya n'abo ngabo, ariko nta na rimwe twari twicaranye ngo tuganire ku kibazo nyamukuru. Iyo tuvuga ikibazo nyamukuru turavuga ikibazo cy'ubutabazi bw'abantu, kirenze kure ikibazo cy'umutekano gusa kuko hari abaturage ibihumbi n'ibihumbi bavuye mu byabo, bari mu kaga, bari kwicwa n'inzara kandi bakeneye ubufasha bwihutirwa. Ibyo nibyo byaganiriweho cyane mu nama ya Paris. Ejo hashize Minisitiri w'Intebe mu nama y'Abaminisitiri yashimye uruhare rwa Perezida wa Repubulika muri iyo nama ndetse anashimira uburyo Ubufaransa, Togo n'abafatanyabikorwa b'imiryango yita ku bikorwa by'ubutabazi bose bitabiriye. Twakwibagirwa ko iyo nama yibanze cyane ku bibazo by'ubutabazi n'imibereho y'abantu nubwo n'ibindi bibazo by'umutekano nabyo byavuzweho. Perezida wa Repubulika yaboneyeho kandi umwanya wo gusobanura iby'igihugu cyacu gikeneye byihutirwa kuko abaturage bacu bababaye cyane kandi nk'igihugu tugomba gushaka uburyo bwose bushoboka bwo kubafasha. Hari uburyo bwinshi bwo mu mategeko mpuzamahanga bivuga cyane cyane mu masezerano ya Geneve ajyanye n'amategeko y'ubutabazi mpuzamahanga. Icyo dushaka ni uko hakorwa ibikorwa byihutirwa aho ibibazo biri hatari mu kwirengagiza nk'uko abashinzwe ibyo ngibyo kubihungabanya bakunda kubikora. Murabona neza ko hari imikino ya politiki hagati y'abitwa umwana n'umubyeyi. U Rwanda n'ababafasha mu burasirazuba bwa Kongo bashaka guhindura ikibazo cy'ubutabazi nk'intwaro ya politiki. Ibi nabyo ni ibyaha kuko guhakana ibyo isi yose ibona ni uburyo bwo gushaka kongera kubangamira abaturage bacu no kubashyira mu mibabaro. Ibyo twe ntituzabyemera na rimwe. Umunyamakuru yabaje Patrick Muyaya ati murakoze bwana Minisitiri, reka dufate akanya gato twumve Perezida wa Repubulika aho yavuze ko hari ibisabwa bitatu yagaragaje mu izina ry'abaturage b'igihugu cye muri iyo nama i Paris. Turaza kubisesengura ariko reka tubanze tubyumve uko yabivuze mu ijambo rya Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo i Paris. Nasabye ibintu bitatu mu izina ry'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icya mbere, ibisabwa by'ubutabazi byihutirwa kandi bifite umutekano. Dukeneye inzira z'ubutabazi zizewe vuba bishoboka kugira ngo tugere ku baturage bahuye n'ibibazo, tubashyikirize ibiribwa, amazi, ubuvuzi, ubufasha bwo mu mutwe n'amacumbi. Niyo mpamvu nasabye ishyirwaho rya koridoro y'indege y'ubutabazi igenzurwa neza, izajya itwara imiti, ibiribwa n'abakozi babagira neza n'ahantu hose byaba bikenewe cyane. Iyi gahunda igomba kugenzurwa ku bufatanye bwa Loni n'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi igomba kuba umusaruro nyawo w'iyi nama. Icya kabiri, ibisabwa ku bijyanye n'imari yihutirwa kandi iboneka neza. Umushinga w'ubutabazi wa Loni muri uyu mwaka wari uteganyije amadolari miliyari 24 z'amanyamerika kugira ngo afashe abaturage basaga miliyoni 20 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko uyu mushinga uracyafite ikibazo cya mikoro. Buri munsi udafite inkunga bivuze ko hari ubuzima bwinshi bubura. Ntabwo ari miliyoni 24 ahubwo ni miliyoni 2.4. Ati nasabye rero inkunga y'amafaranga yihariye ifatika kandi igaragara neza izafasha mu bintu by'ibanze: ubuzima, ibiribwa, amazi, bijyanye n'impunzi no kurinda abakuriye ihohoterwa rishingiye ku gitsina.
iyi nkunga ntikwiye gufatwa nk'impano y'igihe gito ahubwo nk'ishoramari ryo gukumira isenyuka ry'ubutabazi bw'abantu mu karere gafite akamaro kanini ku mahoro ya Afurika. Icya gatatu ni ugushyira imbaraga mu bukangurambaga bwa politiki. Ndasaba buri gihugu, buri muryango mpuzamahanga, buri mugenzi wacu gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro y'inama y'umutekano ya Loni no gusaba mu buryo bweruye kandi budasubirwaho kwivana cyangwa kuva kwa M23 AFC M23 mu bice bafashe ndetse no gukura ingabo z'amahanga zitahamagawe ku butaka bwa Kongo. Patrick Miyati nk'uko perezida yabivuze, ibyo nibyo twashyize imbere: kurengera abaturage bacu, gushaka ibisubizo birambye no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru yahise avuga ati Perezida wa Repubulika yarangije avuga ko amahoro arambye azagerwaho ari uko habayeho kurangiza kwitwaza cyangwa gufata ibice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi buri ibyo nta magambo abiri cyangwa nta maka zigomba kubaho. None rero bwana minisitiri, hari uruhande rumwe rw'ijwi rya perezida rusaba ubufasha bwihutirwa kubera ibibazo by'ubutabazi bw'abantu, ariko hakaba n'urundi ruhande rw'uko ubwo bufasha buzagera ku baturage babukeneye. Muri urwo rwego ni iki gikorwa cya leta? Ubufaransa burakora iki? Abagira neza n'umuryango w'abibumbye bo babigiramo uruhe ruhare? Patrick Miyati murakoze. Ubufaransa nibwo bwiteguye kandi nibwo bwateguye inama kandi yaduhaye uburyo bwo kuganira no gushyira ibintu mu bikorwa nk'uko mwabyumvise mu gice cya kabiri cy'ijambo rya Perezida wa Repubulika. Yasabye ko abaterankunga bose bitabira. Twasuzumye ko ibikenewe bigera hafi kuri miliyari 2 z'amadolari y'abanyamerika, ariko kugeza ubu hashoboye gukusanywa miliyari 1 n'igice. Ibyo bivuze ko hakiri icyuho gikomeye, ariko leta yacu nk'uko perezida yabivuze, turi no gukora ku mushinga w'ubutabazi wihutirwa. Dufite inyigo ungana hafi na miliyari 5 z'amadolari. Uwo mushinga uzadufasha gukomeza ibikorwa byacu mu gihe amahoro azaba yongeye kugaruka. Muri ibyo byose uruhare rwa leta rurasobanutse. Turimo kurinda abaturage bacu kandi dufite itegeko n'inshingano zo kwemeza ko abababaye cyane ari bo bahabwa ubufasha bwa mbere. Hari kandi imiryango y'ubutabazi ikiri mu gihugu ikomeje gukora ndetse na MONUSCO dufatanya nayo cyane cyane mu bijyanye n'itwara n'imikorere, nuvanga bijyanye na transportation na logistique, kugira ngo turebe uko ibyo bikorwa bishyirwa mu bikorwa. Umunyamakuru ati hari ikindi kibazo kivugwa cyane kijyanye n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo gihuzwe n'iyo gahunda y'ubutabazi. Leta ibivuga iki? Patrick Miyati ni ngombwa gusobanukirwa ko isi y'ubwikorezi bwo mu kirere ifite uburyo bwayo buhamye bwo kugenzura ibikorwa mu rwego rw'amategeko. Ibihugu byose biri mu muryango mpuzamahanga w'ubwikorezi bwo mu kirere bigira inshingano. Mu gihugu cyacu tukaba uburyo indege zigengwa n'ibyiciro bibiri ibijyanye na transport z'indege. Icya mbere ni urwego rwa politiki ruri muri Minisiteri y'Ubwikorezi. Icya kabiri ni urwego rujyanye na AAC rufite inshingano zo gutanga uburenganzira bwo gukoresha ikirere. Nta ndege ishobora kwinjira cyangwa kugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idafite uburenganzira bwemejwe na AAC. Ishobora gutanga amakuru yose: nimero y'indege, amazina y'abapilote, urutonde rw'abagenzi n'ibindi byose byerekeye umutekano. Nyuma y'ibyo AAC niyisohora inyandiko yemeza ko iyo ndege ishobora kwinjira cyangwa kuguruka hejuru y'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi nimwibeshye, indege zose zigengwa n'ibimenyetso by'ikoranabuhanga mu gihe zinjira mu kirere cya Kongo. Niyo ndege yaba ishaka kugwa i Goma igomba kunyura mu nzira zemewe zigenzurwa nk'uko amategeko abiteganya.
kandi reka mbisobanure neza, nta ndege n'imwe ishobora kugwa i Goma cyangwa i Bukavu muri iki gihe, kuko leta yacu yatanze notam notice to airmen ku rwego mpuzamahanga ibamenyesha iyo miryango mpuzamahanga y'iby'indege ivuga ko nta ndege n'imwe yemerewe kugwa muri ibyo bice kubera ko biri mu mahoro mu maboko y'abashyigikiwe n'u Rwanda M23. Kuva ubwo rero nta ndege yemerewe kuhagera, ariko kuko hari ibibazo byihutirwa by'ubutabazi tugomba kureba uburyo bwo gutanga ubufasha ku baturage bacu bari mu kaga. Niyo haba intambara, amategeko mpuzamahanga avuga ko hagomba gusigara inzira y'ubutabazi kugira ngo abari mu kaga bafashwe. U Rwanda cyangwa abo bafasha babo ntibashobora kwitambika kuri iyo ngingo kuko ari uburenganzira bwa muntu bw'ibanze bwo kugeza ubutabazi ku baturage. Muyaya ati icyo tugomba gukora si ukureka notamu, ahubwo ni ugushyiraho indege zidasanzwe zemewe zizajya zitwara imiti, ibiribwa n'abakozi babagira neza ku bufatanye na Loni n'imiryango y'ubutabazi. Buri ndege izajya isaba uburenganzira mbere itange amakuru yose ku rwego rw'abagenzuzi b'indege mbere yo guhaguruka cyangwa kugwa aho hantu. Nuko rero ntihakagire ubayobya niyo baba barigaruriye ikibuga cya Goma mu buryo bunyuranyije n'amategeko, nta burenganzira bafite bwo gutegeka ibyerekeye ibikorwa by'indege muri icyo kirere. Umunyamakuru ati none bwana minisitiri, ibyo byose bigomba gusobanuka neza kandi bikaba ibintu bifatika. Nk'uko mwavuze ku Bufaransa, biragaragara ko hari ibigomba kuganirwaho cyane cyane ku bijyanye n'uko amafaranga cyangwa ubufasha bwakusanyijwe buzagera ku baturage babukeneye. Ariko icyatunguye abantu benshi nuko igihugu cy'u Rwanda cyagaragaye nk'aho gisubiza isi yose ikibazo cy'inzira y'ubutabazi mu kirere, mu gihe kenshi rwagiye ruhakana ko rwivuye inyuma ko rudashyigikira imitwe y'iterabwoba ikora mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iki gihe, nyuma y'imyaka irenga 30 y'intambara, abantu benshi baribaza ni uruhe ruhare rw'u Rwanda muri iki gihe, ni ikihe gihe nyacyo cy'iyi crise. Patrick Meya ati mubyumve neza, ibi byose birasobanutse. U Rwanda rwagaragaje umwana warwo M23 muri iyo nama mpuzamahanga y'ubutabazi yabereye i Paris. Byari ibintu biteye isoni kuko nk'uko mubizi, iyo hategurwa inama nk'izo haba hari amategeko na za protokole zigomba kubahirizwa. Nk'uko mwabibonye, iyo nama yatangijwe n'ijambo rya Perezida Emmanuel Macron, ari nawe wayiyoboraga ku bufatanye n'abandi ba perezida nka Faure Nyasimbe wa Togo mu buryo bwari buteganijwe. Ikiganiro n'abanyamakuru cyagombaga gukorwa n'umuminisitiri w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot afatanyije na mugenzi we wa Togo kuko aribo bari bashinzwe imitegurire y'iyi nama. Ariko ibyo byavuyemo kwivanga kudasanzwe kwa minisitiri w'u Rwanda w'ububanyi n'amahanga wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ari gukora ibitari muri gahunda. Ibyo ni ibintu biteye isoni nk'uko twabivuze, ni ugukora cyangwa no gusakuza gusa kugira ngo yivugire mu izina ry'umwana ashyigikiye M23. Biragaragara ko yavugaga nka se uvugira umwana, kuko uwo mwana we atari yemerewe cyangwa atemeye mu rwego rwo kwitabira inama nk'iriya. Avuga ko ari politiki. Oya, aha ntabwo ari ahantu ho gukora politiki, ni ikibazo cy'ubumuntu. kuko reka twibaze gato, ese twari kwemera ko impunzi z'u Rwanda za FPR zinjira ku butaka bwacu mu 1994? Niki cyari kuba uhereye ku itsemba cyangwa jenoside yabaye mu Rwanda? Kuva icyo gihe ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishyura igiciro cyabyo kugeza ubu.
ubu aho dukorera amanywa nijoro kugira ngo dukize abaturage bacu, ubwo amahanga yose yifatanyije natwe. None hari abicanyi, abajenosideri bagira n'ubwinyagamburiro bwo guhakana uburemere bw'ikibazo cy'ubutabazi kirimo kubera iwacu. Hari n'abavuga nabi bati muri Kongo mwe muri kwibera mu byo gukoresha iPhones nk'uko bamwe mu badushinja babyivugira, ariko nyamara abavunika ni abanyekongo ubwabo. Njye nabisabye itsinda ryanjye gukora imibare nyayo y'abaturage bacu bapfuye muri izi ntambara. Ntabwo ndavuga nko mu mirwano y'Igoma gusa, kuva icyo gihe kugeza ubu abishwe n'ibihumbi n'ibihumbi. Urugero ruto irucuru, abantu baricwa buri munsi, cyane cyane bo mu bwoko bw'abanyamurenge cyangwa abandi bo muri ako karere. None se ubwabo baravuga ko bakorera ineza y'abanyekongo, baba bavuga iki? Mu duce bafite mu maboko yabo cyangwa aho bagenzura ubu, kuki bahakana ko hari ikibazo cy'ubutabazi? Kuki bavuga ko nta mpunzi zihari, ko nta bagore n'abana bari mu kaga? Uko tubibona u Rwanda n'umutwe warwo M23 barashaka kubeshya isi yose. Ariko Perezida Macron, Perezida Faure Nyasimbe n'abandi bayobozi bose bari bahuriye i Paris ntabwo bari kubeshya. Umubeshyi umwe rukumbi ni u Rwanda n'uwitwa umuhungu warwo wihandagaje nk'igisonga cy'abicanyi. Ubutumwa ku banyekongo rero ni uko tugomba guhaguruka tukamenya aho ikibi kiri n'uwagiteye, kuko si ukuvuga ngo mubambure ababyeyi ibyo beguriwe na leta binyuze mu burezi bw'ubuntu, ngo mubateze imisoro hanyuma mwongere no guhakanira isi yose ko mu gihugu cyacu hari icyorezo cy'ubutabazi gikomeye. Patrick Muyaya yasoje agira ati, asoje avuga ko leta ya Kongo izakomeza gusaba amahanga kugira uruhare mu gutabara abaturage bari mu kaga, kandi ko ntawe uzongera guceceka imbere y'iyicarubozo no kubeshya gukorwa n'abayobozi b'u Rwanda na M23.